Ja, zakaj? Malo mi je pokazalo, da ti moram eno luč zrihtat. Če ne moram dosesti. Ja. A ti je pokazala? Ja. Hej, da si razložila. Ja. A je videl, kaj je naredil? Ja, ne, jaz sem rekel, da če lahko nekaj zrihtat. Alo? Štroman. 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 Kako se moram držati? Pot. To ne košta, kada kamer ne zdravo. Ok, bom On je dužan. Bom čakal na tvoj klip. Jutar je v domu. Ti že stal? Ne boš še skupno. A gremo? Pa v dom. V dom gremo. Pa v dom, gledaj. Jaz sem v luštem tam. Ti tam boš zdaj da pripravil. Zofi. 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 Joj, labo. Se ne okažem kaj zlomu. Leja, živjo. Živjo tebe sem čakal. A res? Pozno si res prišla. Avnica? Pozno si Jaz sem bila prišla. v službi. Delaj že kar hladno.